mwita umukinnyi wa mbere muri Afurika cyangwa se umusitari wa mbere muri Afurika ubikesha gukina football, cyangwa se ukaba wamwita umunyempuhwe dore ko amafaranga menshi akorera ayafashisha abatishoboye bo mu gihugu cye cya Senegal. Uwo tubabwira nta wundi ni Sadio Mane, akaba yaravukiye mu gace ka Sergio. Aka ni agace gaherereye mu gihugu cya Senegal. Avuka ku itariki ya 10 Mata mu mwaka w'1992. Akaba yarakuriye muri karitsiye yitwa Bambare. Sadio Mane akura yari umwana ukunda gukina umupira cyane, dore ko haba mu nzira, haba ku ishuri cyangwa se muri karitsiye, igihe cyose yahoraga ashaka kwikinira umupira. Ibi ngibi byateraga impungenge ababyeyi be, bashakaga yuko Sadio Mane yiga, dore ko bashakaga yuko aba umwarimu, ko gukina umupira ari uguta igihe. Sadio Mane wabwirwaga ko aba atigiye ari gukina umupira, yewe dore ko no mu muryango w'iwabo nta muntu wigeze ukina umupira wavuyemo. Mane wabwirwaga ibi ntiyaje gucika intege, nubwo yari atuye kure y'umujyi wa Dakar kugira ngo azajye, kuko niho habaga amashuri yigisha umupira y'abato. Sadio Mane wabwirwaga ibi yaje gufunga umutwe, arangije avuga ati ngomba kuzakina umupira paka. Sadio Mane ntiyari azi inzira azabikishamo kugira ngo akine umupira, cyokoza niyo yasibaga imyitozo no kwigaragaza muri karitsiye y'iwabo. Se Sadio Mane yabigenje ate kugira ngo akabye inzozi ze? Ese byaciye mu zihe nzira kugira ngo abe uwo ari w'ubu? Ese byinshi byavuzwe ku mugore wa Sadio Mane yuko yashatse umugore utuje imyaka y'ubukure, byaba ari byo? Wowe utarakora subscribe, reka ngusabe kuyikora kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro tuba twabateguriye umunsi ku munsi. Nongera no kwiyutsa kuza gukanda ku kazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge mu buryo bukoroheye. Yewe wabiteguye nkaba ngiye no kubibagezaho, banyita Emi. Sadio Mane hagati y'imyaka 15 na 16 yaje gufata icyemezo gikomeye mu buzima bwe. Icyo gihe nta kindi cyemezo yafashe kitari cyo kuva mu ishuri akiyegura gukina umupira w'amaguru. Icyo gihe wowe ni wabyumvaga babifashe nk'ubusazi. Sadio Mane rimwe na rimwe yakundaga kubwira iwabo kazajya Dakar, nubwo nta famiye afiteyo, ashobora guhurirayo n'umuntu akamubwira yuko ashaka gukina umupira, maze uwo muntu akamufasha. Ibi ngibi iyo Sadio Mane yabivugaga bo bumvaga ari gukina cyane. Nk'uko Sadio Mane yabivugaga, umunsi umufuje kubishyira mu bikorwa, azinga imyenda ye ntiyabibwira iwabo, abibwira inshuti ye gusa yari afite magara, aho iwabo mu cyaro cy'Ibambare, ayibwira yuko yerekeje Dakar agiye gukina umupira. Yewe nta n'itike yari afite, nayo yarayigujije. Arangije yerekeza Dakar. Urugendo rwa Sadio Mane n'ahangaha rwari rutangiriye rwo gukina umupira w'amaguru. Icyo gihe ntibyarangiriye aho, ya nshuti ye yaje guterwa ubwoba bikomeye cyane n'iwabo, maze iza gutangaza yuko Sadio Mane yagiye Dakar gukina umupira. Ibyarangiriye aho, iwabo bagiye Dakar bagenda bashakisha umwana witwa Sadio Mane, baza kumubona ku muhanda, bamugana mu cyaro cy'Ibambare atumva kibonora w'amaguru. Sadio Mane icyo gihe yaje gufunga umutwe, abwira iwabo ko ibyo kwiga atabishaka, ndetse ibi ngibi yaje no kubigeraho ishuri aza kurivamo. Ariko umunsi umwe Sadio Mane yaje kumenya amakuru ko ku bigo by'amashuri hagiye gutangira amarushanwa yo gukina umupira w'amaguru. Ateye amarushanwa azahuza ibigo bigiye bitandukanye, kandi azaba arimo ba scout bari kugenda bashakisha impano z'abakiri bato. Ibi ngibi Sadio Mane akibyumva yese yumva yuko ibyangiye Dakar bigiye gukundira Ibambare. Sadio Mane yese asubira mu ishuri bitewe n'uko yifuzaga gukina ayo marushanwa. Akigera mu ishuri yarize nk'ibisanzwe, ariko igihe cyo gukina ayo marushanwa kigeze, Sadio Mane wasubiye mu ishuri kubera ayo marushanwa nta kindi yagombaga gukora kitari ukwigaragaza cyane, dore ko yaje guhita bengukwa n'ishuri ryigisha umupira w'amaguru ryitwa Senegalese Football Academy. Ikigenzozi za Sadio Mane zari zitangiye kuba impamo, dore ko yahise yerekeza Dakar ari ishuri riherereye, maze agerayo aragenda yigayo, dore ko yaje kwigayo imyaka 3, dore ko baje kumushakira ikipe i Burayi ikina nk'ababigize umwuga. Iyo nta yindi ni ikipe ya Metz, yari mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubufaransa. Icyo gihe hari tariki ya 14 Mata mu mwaka wa 2012. Iki gihe nibwo Sadio Mane yakinnye umukino we wa mbere muri ikipe ya Metz, yinjiye mu kibuga ku munota wa 75 asimbuye Kevin Diaz. Iki gihe ikipe ye yaje gutsindwa igitego kimwe n'ikipe ya Bastia. Iki gihe Sadio Mane yari yaraje muri ikipe ya Metz, aje muri teste
cyangwa se igerageza, maze ikipe iza kumugira umukinnyi wayo imuha amasezerano. Sadio Mane ikipe yaje gukinira imikino igera kuri 19. Muri iyo mikino 19, imikino 12 niyo yaje kubanza mu kibuga, maze imikino 7 ajya mu kibuga asimbuye. Sadio Mane wigaragaje cyane muri iyi kipe byaje gutuma ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2012, ari umwaka n'ubundi yinjiye muri ikipe ya Met, yari amazemo amezi agera kuri 4 gusa, yaje kugurwa n'ikipe ya Red Bull Salzburg. Ikipe niyo mu gihugu cya Autriche. Icyo gihe Sadio Mane yaraciye agahego mu mateka ya Met ko kuba ari we mukinnyi wa gatatu mu mateka ya Met ubashije guhenda, dore ko yaraguzwe miliyoni zigera kuri 4 z'amayero uturuka muri Met yerekeza muri Red Bull Salzburg. Sadio Mane akigera muri ikipe yatanze umusaruro ku buryo bushimishije, dore ko ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 muri uwo mwaka wa 2012, ari wo mwaka waje guhira Sadio Mane yaje gutsinda hat-trick ye ya mbere umukino Salzburg yaje gutsindamo Karlsdorf. Iki gihe hari mu gikombe cy'igihugu. Sadio Mane mu mwaka we wa mbere ikipe yaje kuyifasha, dore yuko yaje kuyifasha kwegukana ibikombe bigiye bitandukanye, harimo igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'igihugu. Iki gihe nibwo abantu benshi batangiye kumenya umukinnyi w'umunyasenegale uri kwigaragaza bidasanzwe muri shampiyona ya Autriche, ubwo Sadio Mane yigaragazaga mu marushanwa agiye atandukanye, dore yuko iyi kipe ye yakinaga na za Champions League. Maze Sadio Mane nawe akarushaho kwigaragaza, maze amakipe atangira kumubenguka ari menshi yo ku mugabane w'i Burayi. Sadio Mane ubwo yamenyaga yuko ikipe ya Southampton iri mu makipe amushaka, yashatse gusoza kontra ye ku ngufu kugira ngo yerekeze muri ikipe ya Southampton. Byaratinze biragira, dore ko ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2014, Sadio Mane yaje kuva muri ikipe ya Red Bull Salzburg maze yerekeza mu ikipe ya Southampton. Iki gihe yaratanzwe amafaranga agera kuri miliyoni 11,800 by'amayero. Sadio Mane akigera muri Southampton yahise asinya kontra y'imyaka 4, maze atangira kwigaragaza, isi itangira kumumenya, atangira no kuba icyamamare. Sadio Mane yaje guca agahigo muri Premier League, ubwo iyi kipe ya Southampton hari ku mukino wa nyuma yari yakira ikipe ya Aston Villa. Ikipe ya Southampton yaje gutsinda ibitego 3-1, maze Sadio Mane aza gutsinda hat-trick mu gihe gito, dore ko yaje gutsinda hat-trick mu gihe kingana n'iminota 2 n'amasegonda 56. Iki gihe yari amaze gutsinda ibitego bigera kuri 3. Sadio Mane kiri mu ikipe ya Southampton yakunze kurangwaho n'ikintu kijyanye no gukererwa, ko rimwe na rimwe hari imikino yagendaga akurwaho bitewe n'ukuntu yakerewe. Sadio Mane ibingibi ntibyamuciye intege bitewe n'uko iminota mike yahabwaga mu kibuga yigaragazaga bidasanzwe, bitewe n'ukuntu yigaragazaga amaje kugaragara nk'umukinnyi w'igitangaza. Byaje gutuma muri sezo ya 2016-2017 ikipe ya Liverpool imwifuza, maze aza kwerekeza muri ikipe ya Liverpool atanzwe amafaranga agera kuri miliyoni 34 z'amayero, asinya kontra y'imyaka 5. Sadio Mane umukino we wa mbere muri Liverpool yaje gukina ubwo ikipe ya Liverpool yatsindaga ikipe ya Arsenal ibitego 4-3. Uyu mukino ni wa mbere Sadio Mane yinjiye mu kibuga, ariko nta gitego yaje gutsinda. Igitego cya mbere cye yaje kugitsinda ubwo ikipe ya Liverpool yakinaga n'ikipe ya Everton, maze aza gutsinda igitego, match iza no kurangira ari igitego 1-0 cyatsinzwe na Sadio Mane. Sadio Mane akigera muri Liverpool, isi yaje kumenya umukinnyi w'igitangaza w'umunyafrika uri mu ikipe ya Liverpool, dore ko Sadio Mane mu mwaka we wa mbere yaje gutsinda ibitego bigera kuri 13, aba umukinnyi w'ikipe ya Liverpool aza no mu ikipe ya Premier League. Sadio Mane ikipe ya Liverpool yayihaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko yaje kwihesha igikombe cya shampiyona yari imaze imyaka igera kuri 30 itegukana. Nyuma yo kwihesha Premier League yaje no kwihesha igikombe cya Champions League. Si ibyo gusa, yaje no gutwara igikombe cy'isi cy'amaklub. Si ibyo gusa, ikipe y'igihugu ya Senegal yaje kuyihesha AFCON ya 2020. Si ibyo gusa, Sadio Mane yaje gutwara igihembo nk'umunyafrika wa mbere ukina umupira w'amaguru. Ibi ngibi twabigeranya nka Ballon d'Or ya Afrika. Sadio Mane wari umaze kuba igitangaza ku mugabane w'i Burayi. Muri sezo ya 2022-2023 yaje kuva mu ikipe ya Liverpool yaramaje guhesha buri kimwe cyose, yerekeza mu ikipe ya Bayern Munich. Ajya mu ikipe ya Bayern iraguzwa agera kuri miliyoni 52 z'amayero. Akigera muri ikipe yaje kurangwa n'ibihe by'imvune n'ibindi bihe bitari byiza muri kariyeri ye yagize. Sadio Mane akigera muri ikipe nubwo yagize umwaka mubi, yaje kwifasha mu kwegukana shampiyona y'igihugu cy'Ubudage Bundesliga. Sadio Mane umwana uvuka mu muryango utifashije yaje kurabukwa, aho abandi bakinnyi b'ibyamamare yo kujya gukura amafaranga muri Arabia Saudite nawe ahita yerekezayo mu ikipe ya El Nasri.
dore ko sezo ya 2023 2024 itaje kumusiga i Burayi yahise yimanukira ajya muri El Nassr ajya kuyora amafaranga kimwe n'abandi bakinnyi bose bagiyeyo. Sadio Mane ubu ngubu muri El Nassr ni umukinnyi ngenderwaho we na Cristiano Ronaldo bakina mu ikipe imwe. Ese ibya Sadio Mane mu rukundo bye byifashe gute? Dore ko Sadio Mane hari abaje gutangaza ko yaje gushaka umugore utujuje imyaka y'ubukure, uwo nta wundi ni Aisha Tamba. Aisha Tamba n'umwana uvuka i Bambare, akaba ariwe mugore wa Sadio Mane, bakaba baraje gukora ubukwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2024. Uyu mukobwa iki gihe bakora ubukwe yari afite imyaka 18 y'amavuko gusa, dore ko yavutse mu mwaka wa 2006. Abantu benshi bavugaga yuko igituma bavuga yuko yatuje imyaka y'ubukure ari uko yavutse mu mpeshyi y'umwaka wa 2006, maze agiye gukora ubukwe na Sadio Mane babukora mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2024. Ibi nibyo tuzabagarukiraho mu gice cy'ubutaha. Njye mwari muri kumwe ni Emi, reka nsabe wowe turakora subscribe kwikora kugira ngo tuzajye tubana no mu biganiro tuba twabateguriye. Naho ubutaha.